Memo akwabo, memo akwaba. See egusua ye wa Ghana month medie. Eso African wear no say ekoye pa. Ye dins wear. Dins wear and I just say what shame atare kama sanso and me pacho na woman's fashion. Dins wear na fabric na emame na woman's fashion so and I just say ujuja me pacho. Menim makeup is so me pacho. Kisha makeover. Na me foundation ni die eye me ankasa me sister ma de nyina me sis ba fo ene de bre me ena afa me sa no Jeffas herbal mixture papa me pass chow ye papa say edu kwesi ada say oh na o hwe me say ya me say me te ha no me ni age yankopon wonko so nhyira yenkwai yenkoma mapamfo no akwaba enem papa ofie ha o Apostle Thomas say Mafo Bianca Nayas me spiritual papa Sansa na Shoddy Efya ha say Shoddy baby Efya ha Sansa and na ye a superstar a beautiful superstar me guest no and then ye ni bi din komo no oye superstar oye influencer emma brand bibri oh open pa kure hu yenkwai yenkomom akwaba your friend Efya dragon oh my god papa pamucho mamu nyina akwaba yeah daddy pacho boko de yesu adawro ma pacho ene na sorry boko oh ene mentumi ama sorry babo metima o papa pacho sense of mami ni obi ahoye nyame adom pacho you ye da nyame adom bibia boko pacho you oh say amenchia me sofo ba me pacho chi andadi Pastor Ishmael okay on ne yere ma Christy okay na no me say okọ na ya so ya wonchia ya ade Pastor Ishmael me chia o say nyame onka mo nyina ho no nhyira mo ene masan betena ha aya asadawro ma nyame sure daddy Shoddy baby Umi di efata o ene wa non so fa bibia boko you sanso ena aba ahonfe dua na me nam TikTok na say che mi piepia ma de ya na se mani koto so a me say aba me ntena se ye me twetwe break na ready no ho fe too much in fact you are so beautiful Efya bibia boko de nyame atom ho fe o also ho fe I mean you are super fragile,istic expialidocious. Cash! And one day, and what say, Miss Sion? Say, Mina mission. There be. No, Mina mission, Patrick. Thank you. Odo you, Abrabono. Anywhere did ye, Anna? A young pussy a remo, metimi, Patrick said also food. Me try my spiritual father, no, Papa Thomas. A year pants a remo. What is she? So, because the Emma from we are saying they were no more crano. Me here, and I'm an church and maybe more see me. Okay. And yes, I'm get all. How? Mombo. Efya. More to her. And you call and see her. Obe be amamiana. As I dear Winyan starts when you see a tartar issue. My bro. Okay, so. A then a dawa kumaswa, opesa when ye eshe, a fear free him fa. Oko schooling. What was sent for when he fa? Okay, me and Casade, your woman will be baby. Baby any. Yeah. Okay, come and say baby any. Yeah, Western region, says she, baby any. Oh, okay, Pacho Biwano Kakramame. Okay. Na me mame eye fafani wow na me papa eye igbeni aha enti no medin ankasa de Grace agbomo oh yeah enti no Nayas me be wi ase ankasa de menyi ne sama ye bone a e bia me ye eni se bia mame ne papa wu ntem asa manya obi ahwe na ewiase ana mpinfo ka bibi se ohene ba ne de ne papa te ase na akoye te se wo maame ne wo papa wu I to say you don't have a family even though yeah wo abusuya for ba ye kan abusuya especially maame because me papa di kan wu ye ba me papa wu ye no na me nten kan say me ni abusuya until say
me maame nso wu yansa na me hu say no wiase no abawie you know minim sa asama making mabusuafo hwe me a omo be very disappointed because ebia keka omo kwano come fancy but it's actually my story see everyone say my story is na me tonku be means me go has na me ton banchi correct enti no omo fanche me meka so but I think that right now no me omo nyina me omo ye okay yeah right now I love our relationship me fan say enti na meka say me desima beto spiritual father wa hasi because me at that time no me fan say un say Christo sumni nyame sumni na sorry na sometimes it's me honey pal e kwan bebre so ne say huntia and it's akwala mesi so at the age of 9 years and I am fan say me maame so wuye enti no na me papa di kan wo dada enti na me maame eneti which is me maame nua okay we dey Mr. no fan chemi you asem na twam ba Mr. no fan chemi me wo ho one day and of frame me she was like Efya oh you before make her say me nyini na ye 9 years I'm say no me nya be o se kanokre so kanokre at that time yet bibie ni oh me do betu kwan me do be kokuma se akototo ntade am I was so excited I'm like wow me be kase me be keka be nya ntare ne e ma me koka kire mi nua kwa se ma se me nka se me be before beto to ntade am me in terms of mi nua na so koka kire ni nto onu ahu se no ntare na ye me de e na so me nsa na pa o de me koma na sofo na sofo na o de me koma no me ma me ti ase no e ho ana na okwa sorry sofo na ntimi tama me ma me ti ase no sofo na ntimi ehu da se me ye before okay ba me ma me wu ye ne de ye de me abasa pastor na ho e ka kire ne se ma me ne bae no mpo no wan ka hwe asam o kan ne se me bai wo ye before mabusa no pese obeka no kre enti me de na brel and then pastor ni busa me Efya wo ye before na me se no me nya before almost one kind of cry ye de obeto fasting mu kopim so obebie wa no obeka no kre na me ka sa agro me chiro mo se bebie me gina na me gina because me nya before internet is ampa fasting ye de obeto makwala 9 years dry fasting enye nkramofo de ye sorry ahomachi didi bia ho and away 6 to 6 dry fasting ye di kind me to mu first day enwumre bo enwumre 6 a no ma bre me nsu and enye say bia ye ja o second anti abontin na obi akoma watwom obi are o me da sofo no veranda bi e ho na me da enti no unko ba bia me ka say sofo in the kitchen ni ya ba bia ha na me da ye no aduane twam koba e bi sofo mpo na me de bia kama no first day na me dem men didi enwumre 6 na ma me nsu second day na me dem enwumre 6 na ma me nsu akwala 9 years Nayas third day afa mi wu me moye ha na me say it is me baby ma no pa ka se me ye before na se me nya aduane adidi because me nim for how long the be see that be answer na it's not just 40 days na me nka se me ye be ya na me be wu ana it's a day to 3 days and I'm from na me catch mo say the aduane dey chewa be say me before ansa na omuma meduane edi yankopon ne madanse mi ni baye kala aha me tisi ame baye kran kampe mi ni bi ansa na omuma meduane and almost say baye bia wo you see at that time what was say baye movie na asa yesi baye for yakofa ne baye kukuo yakotu baye sa ne manema no because me ma me no penya me so mpa so sometimes me feel say enye ne fault eye niema ye kire no wa sorry na edidi na adwem okay probably ebia na obi na misleading no okay but right now ne dey me blame ne sisi ai moma me nyini ya mate ne ma bia se wa abrabom no me blame no cry okay but na dey so hu ne say bisa okay but all the same me right now no, I love our relationship the way I'm in it sisi ano me penasem pa upon everything because me ma me nua pa no I enye nchen so right now no dey me okay enti asamo mo be kan say be ye bia wo be kuku
It is some accept some ye bay for dear, and ye mean coffee bay cucumber. And also your palm me, I mean, I'm a bonty bear 1 week, I may her bay cuckoo. Jesus. And ye baby, I may do Nayas, uja me, I only 1 way and pointy boom crameda. It will be near bonty. So as some are making, so bits be any see no hermia, ebi any pano crame can also cadimechi. Because omunim sa story obi be any sa story because crony new cry so sa into a samike to be no spread it because me be Jimmy Dean enya na mkofo be hum yo bibi na start Jimmy Dean me Jimmy Dean ye pa na me superstar nkasa be ye mu superstar because me na me ba na nkofo odwane be ifo no na e ba no enti one day bi me na mabonte na me say nti na no me enya be ikuku a me nkofia na Any me and I'm a bi. You see, me and who say all these things no pastors yankasano. They have a problem. Because me de call and so for to me and who that say akwala 9 years I meet me use so much man paying for sir. When to me and who say deal we akwala ya na kwatna baby akosa sasa na we no dia bre. Or accept it say me be yikuku no. And almost she no. Inti ya she be yikuku no but me mama no. Na our problem be of course says the problem is solve ya eno no be hu say ampa because me bet na nche no no ni hu ne say ye me na mama ne niam ankoyi it's okay so ye be ye tu be ye ni dia eze niam akoyi mama se niam ankoyi dia be ye no boa ye ntui nti ene asumdue de manya bi because here is the case I de kwa okom no mimi ni mohwe nti nya de nso so ade kro no se minim hu bibi dia nka meja na ma ne ho ato no na nka me so me ho ato me but me ni mohwe ne de me bre ye pa Nayas Efya enti sa 1 week na ukone nam yese uhwehwe bayi kuku no na ode aba sofo ne se kona kofa brand wo kwa akọ hwehwe aba na wo ne nam that 1 week no ehe fana na woda ede na wodi akwala 9 years asebe meka se unkita sika bia wo ho unnim bia okọ that time no kwan be na fa so odidi ehe fana na ukodware ede na ewo wadwene that time no what the jare mpo na oka ho ase me jare no kade ene nni na kwa me pe jare ntu de no po ye fa nto nchen na Nayas ti say me no ka say me wo also okay e ho na me fa free me nkwala bem okay because e come abedim wo wi ase no of course me na mabonten e na me ka no se me wuja me at that time no ponchi boom kra me me ada se bi dru baby na me hwe na aha na me da e be ya na mada inti no mostly nkrofo stores enim ne na sefo because me coffee obepam me me ninam abonten sa inti aduane pa de empo de aduane kwa de forget na no na me nya bi ndi kra Efya untimi nka nkyere yen said that time no at the age of 9 years and now nam 1 week na then na wudi eno na ye pesa hwefo pese then that time no e kwan be na wo fa so a odidi because at the age of 9 years papa you can never tell me say when did that and I say one on suda adware de normal say that time akola de yesu so akware ye sheda mpa adware se ne oka no but e kwan be na fa so a odidi untimi enkyere koma that I mean 12 hours cry enye possible yeah obetimi enye aduane okay ba ye kan aduane a enye aduane e wankasa wo pese wodi okay do you understand ebi a wona ho no nkwala bi didi oh omo we chips e ba akoma me o yi ba akoma wo but enye se aduane se ma menye ska akota aduane ana amaka obi fie ma nipa na ma no eno anze me na ma bonten sa ene se mango a metimi ate mango edi e koma ankasa Nayas e koma de me insuo ubetimi anya ebula bi si bia ubetimi akopa insuo ano but se aduane a opese wudidi se watena se wudidi de no enti free ho no aye bo be yiwie ya akofa kuku ba e pie no ye bo be kuku ni wie ye growing up besi sabri Efya dragon no eye edin Efya dragon no wateroma ehfa na unye free na ekwan ben na ofa so a wodi be pie no so social media. Okay, so sa enam me mama no Pastoral pa. It's ne mama so many beji nya me som ho. Okay. Yeah, inti me so me be Pastoral. Impo me free ne nchen kwa no. Still nana me am me kwa sorry. Yeah.
And I think say me pastor that time na me call Christ Embassy. So me pastor me like me sorry na me call na nye 2x4. Sorry like me sacrifice me ho. Any sorry ho for crime to me fast kind kodo. And at that time I was so lonely. Into ne bi o krampo am nkofi e bi o kra sorry ho na me da. Into no as a me pastor bi o ho bi a me pastor ne close. And yeah, say offering cry be o ha me na me kind na say for like me ye adwuma bebre wa sorry ho no. No. Want to be that. Manye be that. Edin Efya dragon no. E kwan ben e na e fa so a unyan. Enti no me be okay dragon no me show dragon na say ka me show di enti a me be pie mo social media. Yeah time no enti ye pese wo say obi hwa story de wo kan na esisi so wadaro ma. Enti no dragon dey I think say too much or Janka Town movie name. Okay. Yeah, me we say acting. I started acting Okumasi. Okay. Yeah. Now started acting no. I think say 2010. 2010. Okay. Yeah. Good. And I need too much must start here. No, enye ho. Okay. Actually, kwanza na me back. Tina me chat series. Na me anga me on my YouTube channel. Yeah, me chat short videos. Tina me mo ba ebe ye adwuma ma me tina I think that one day bi na ye nam honom say ye dina kasa dey too much na de ma me. Okay. Ntina before no frame me dina na me ntia se me ya na abusa ne say oh dey ntina offer me dragon and ono ase no omu say me obi a mani eden like me funny mama ankasa mani eden yeah of course nti me ankasa me tena ase a me hwe what I've been through no man kan obi akra nim na me say yeah of course yeah nti dragon ne dey akwa to say dragon ya aboa bi a enye is aboa bi na obetimi defeat dragon. Okay. To the idea of pujama, you can't stand it. Abua ben na wo susu say that time no na when you dey to say sa abua kro no because o ka say why would the abua na badia. I said that time. I said dragon abua dragon na o hwe say na ni so hye na. Enye ni so hye but eni eden ye ka say eni eden enye say eni eden de konto kwa be eni eden de face life. Okay. Wu kra won kam obi nti. Because ye de ye nim say enam minu ya be ma Avram be mo shey so and ye nyina ye de be hu social media say ye wo fine sister bi a kire say anam Avram be mo she so a wa be ye superstar yes enti ye de nim say enam Avram so because ye ti say na Avram be mo she na one odi ti na one wo ho and then later ye hu say waja no ho I think say they trash cra on one they call you so assign do call they trash near the and also na ho asem et say no Avram de enyo no de me call yanditi honestly or your madam for pa yeah me ne yet say inua they trash na de me ankasa na me call honom yeah and bibi si o honom bia no and I think say no de me ana me hye na de okay me ana me hye yeah there's nothing like or mama ni broken heart and no it's not like that it's not just for a fun and I say no person or do pie enu ntina na o mo yesa na say na mo person mo de Ghana for adwini di agro na say no because e ho no ye person ye tie ase ansa na maba question mo nsem bia wo kan e san ko me de be come chikakra but before then no na nkofo ni me dada wo I know but ye person ye hu say na wo ne Avram be mo she wo ne call out wo ne na call out da no but one kasa wo ba out abra ono ne ba ye obeka say wono ne wo ho no ne date ni ade one kasa so wo ba be gitu mu say e ye no kresa wo ne wo ho e mo no one kasa so won sade wo ko date trash ni ade nyina David date trash no me and I'm sorry call one akwa but oto a wo ho one ma ho social media social media no ye bia no ye no otena ni fie no ye wamba okay date trash ho no bi okay etu be chia tum say Avram be mo she e na de wo ba lamlight ni I don't think so. I didn't know you. Some man could trash and all these things no can emma so. But Avram Bemoshe and a D kind of buy one no ba on my yen social media and I say yanum ye say Efya dragon be ewo ho and all of a sudden no would ebe poppy the whole world. Okay. Yeah. Sesana open there because before no na me medical ye Sadi and Ankasana me koye ho no. Efya, you can never tell me say you can't tell me say Sasana me peda because I idea that internet so. So when you go to Google right now. Okay. Obe hu say obo Efya dragon na. Okay. Obe di kan hu ba ko a video ba ko a e no say the same prank na no makọ wi afon.
Okay. And no the kind of trendy. Okay. Crans and me call it trash. But the kind of prank base 2 is the same. Okay. And say be no na well obeko gogo eda ho say ombeka cho say Efya dragon akọ phone ombeka cho say TikTok abia akọ phone ti na me wo TikTok ho dada it's na yes wo de wa adwene ne say uba na wo de yen nom ya adwene abedi agro na de age udini na wo de yakoma edi agro na say yen na ye social media no yakoma na kita wo se koshia e na wo miemia me I think that my first prank am here no and no dey me here out of frustration or mo je me phone e watch motor forest okay na me ya na me bo me dam me shedem kwa because na police need na ho na ye je phone no okay me wo ha na me yem hye me say Ghana ye hu because the police need na ho kra tu na comfort me je me phone dey wi ase ye hu na yes me shedem kwa na me say obi to me I was traumatized and I say no I want to change that topic no ma me nye bibi na e na me ye no so no me yes I dey na me hu said the nkrofo si fa no and I me hu say oh me na me nim say wote ho a me nye obi a me dwene say obi time ne sa na ma no because the all time for what me nim say me need time for but me yes I dey na me hu say there be o sa wote ho a wonye hwe kro bit me time obi a woni mo kra me time because sa video me ma me nua na post ye me am yonko ma omko gu ni inbox ena eyo omo de say ase ye gu mani mo ase omko follow no onfa video from bra ene na se fa was like really into say na ye no ko pan say makowie bibi ampampa say na nkanipa be say me din ana and at the end of the day no e ma me hu omo be me so omo na me sere kwa say the last prank am here you know say me bie ne ma bi so o me phone yi so am wetia na nsen ya me ne boy bi ye ba ko bi okay obi a me there also wakuria wa deal say why bibis boga bi o se ma be wi na laptop ne na se fe no de na ye boga oh okay obi a me ni obi atena se ya plan ade no ye de free ha me audio ne wa me bo am weti lady bi or outside the country boy ni send me audio na me ye ma hye me and someone lady ne ka ai onim nipa kora me makowia na ade no me wan so me ana ma plan o se nipa ne ye ne kunu a wone ne te na obegu mani mu ase de o de be ye me no na me se ade a me ama plan no am wa kire nipa kora me makowia na laptop no but enti wote ho a na ba wotirim se plan bibi fa bibi bra a ebetimi ede odin no aba wo ho a na just aba wotirim se just I mean do something ade a enye no kre planning na ye yeah so be me hu omo time ni omo pemasem yeah because yes niema wo ye nyina dodo na eye ntro wo hyeda apart from me yare bibie ne ho bi mama ya Efya apart from wo yare bibie ne ho no ma wa beka a eye no kre no say ade ye prank dey bibie amaye bi you see the thing is bibie amaye bi ye prank bi anya say me wi a ka home at the end of the day no kwene be babonten okay yeah bibia amaye bi ye prank the first one me anam sa babonten na me kai inti no day trash ne so sa me ni avram na na ye sa babonten ye be ka za ya na ye hye bibia ni ho a ye jama na ka ho a e be hye nkrofo tinim say okay enye no kwebata ka nkrofo tinim no at the end of the day, the message no say you don't need to believe anything you see on social media, especially say Bonia because what's saying is makoya the papa and common so sa okay. Apart from be na uso aye bo wa meka say ne eguso ye wo ye unyini no ana meka say unyini e den experiences na wa fem a obeka say sade we di rent mi mfida wadama okay meet me aka say only experiences be out in for life ni serious sir for life ni serious sir because of experience na I had in the past no I said bibia ma fa bibia say si akwa no e kombe de me kra na e bia de me pen de e betu me bia me hu ne say no de bibia ne we betimi ato me sisi a e beto de ato me first no because at this point I hu kire bia ne we betimi makoda abonten me who say at least I've been through a lot ain't you know dear me for musisi and even if I'm supposed to feel it crying and now my experience now me other than I don't feel it it's not just open so say still now we feel it ya we ya wo past near ma me forget it won't me forget it because since a hakai abontin yen semi na na maka nsem ni bi wa me kan be ba wanum wan hwe kwa obesuru me yes nyeni na kwa na metimi aka wa ha say eno one experience am you kwan be ne fa so a o ma me no papa ewo no ba ye okay so me papa dey I think say oyare
Okay. At that time, na me so me de me hu ya na say for yare a wo na me so na mo be 5 years. But me mama de any day I think so woni obi and then pana e kontokwa. Yeah na be ma ne yet ye nyina yetete woni susu but me kai. Oye ho na papa ne ko fa snap ni nkosua na obebo odua na ye ka asa agro. Ye ho no ma na me say be free school by one day me buy na mama da home to say why emre. Yeah so and check the ne chinchini ya no mo say no baby edru ni de obebu. Na chere say o pesa wo chere say o mame bibi obi an ye mano rest in peace onko so onda ye shedding but the wo kan o pesa wo chere say o mame eye ne mpana e ne bo ni dua or the snap Yeah. okay na chere say Efya dragon o pesa wo chere say o mame wu ye no eye ne mpana e ne the snap okoje obi kunu David. Omo kontokwa. One ne mpana na ekon. Because at that time me papa. O mame ne o papa ekun. Mentia o papa ye min cheche. Me papa di kan wuye. Me papa wuye ansa na me mama be wu. Inti me papa wu ye fanta more than 3 years. Okay. So mama me ntimi ntina was obefa boy. Inti wafa boy. Inti ne mpana. Ene one ne kontokwa. O mame boyfriend no. Ne mpana. No bo ni dua. Na one ne kun no bo ni dua. Na de o papa o mame ne mpra no papa na nka nkire ne se wo empra foforo wo ana I don't understand. And yes me mama ko cheat you. So o mame mpna na ye frɛ ne se ne mpna enso ne be kon ye obo ni dua me mama ne boy o mame boy ye frɛ ne se o mame boy ye ko no enye obi foforo o mame boy a mame boy ankasa e na o mo kontokwa e na wabo ni dua ko no. Esa wo stepfather ene bo ma me dua ku. Otu me stepfather me twam. Ono ne bo ni dua ku ni tin mpana ena eku no. Na esa wu a ma me wu ye ni nyina no. Eye be ma eye ne mpana ne boyfriend. O ma me boyfriend na be ma na ne bo ni dua. Se sentia wo so ma me ayede. At that time na me sua enti no. De me hu ya na se o mo ko. Otu me say that day no mo fine. O mo twetwa bi no mo ko. E ni esusa. Ana ma me ko fa na chi ana. I don't know because ni esusa. The didn't talk by the meaning, but then talk on a serious pa. Talk giddy into papa ni fa call you in 72 churches or buy and they no cranny snap in the cusia. It will buy all but you know I ready so be bomb do you okay. Ujini pendi. No way. I didn't hear and I'm Jini pendi. No, it's me Jini pendi. I didn't see a winter mean Jini pendi. I serious you. The same huntia. They be na pesa menka. Shweni fa. Sa ona wo si wiase hu. Ye de ye ntumi nka ne obi dia ye unti a wo so ntumi nje nipendi. E bia na mete ha me ka kire wi. Okay. Se me yanka sa matena se. Matena se na ma plan ma de. Okay, ma me fa me yare no nko akran kire wade. Me yare. Me te hospital. Nipa o te me nchen a. Ono kotokoko ne na se for breme no. Wadamfo bi na o te wo nchen no. Ohu ye. Ai, but me money din. Okay. Me de that time na yare ne ma bonten. Okay. Yare ne ba bonten a nkrofo tro. And I don't blame a lot of people because me and Amadi kan de Ghana for adwuma be di agro paint. Say me yare na say Ghana for ngindia. I understand. Okay. But I don't expect obi obey me. So no so nkrofo kan obeka be do you understand? Okay. Enti me call blogger be page. Blogger na posti and nkrofo comment oh settings. I don't blame those people. They don't know me. Nipa na me yare na o te me nchan ya o to kokko breme no so akotro ho bi say e settings. Na se nipa ne ben no ne koba dia se ne o no ka say settings na wo ne na ma wo ye. Ana se wo yare ye no kra settings asa se ye ginidi. Enti no me ntro video me ni nyina te hospital ana. Debi. Okay, no de ye hu dida. Enye nipa na wo kana. Efya na wo gidi se wo yare no e ye settings. Oh, Nayas. Yes, dear. Ade a me ntimi nye bi da no. Se metimi aye bibia but se me de yare no. Nema bebre o ha pese me improving choices se metimi approve. Me ti asese an me ho nto me sa o. E de yare na eye o. I think say me di kanya numbness. Asa ne meti ho nom say me nsase no. E betimi awo so saa. E no cry enkoy. E dey meet unsa wo ho asa wani achi. Na say e say and on a day meets me experiencing more than 100 times. Okay. But now I am every part of my body. Who says a veins, not a baby namu. Fiti
2023 and I'm starting call hospital. Okay. Ma kwa. So I think say 2024 me da ho na adwubina me te se me nsa we. I say will be twimi afrim pane so abeto fom. I say wo don say kra de emu agene. Sa na started from nsa we and sa na eba midnight we. Oko hospital a me twa scanner na kame po say ade se na mahu ade kra kame fa yare ne mba bonten. But na me chini amabre endura Nayas egu me dem wo hu afekwa de nduro no megyan no wo nsusu se na ye emwa na wo hia na sika na ope enu nti na wo sheda eba ye se wo yare se na ebe ya enkofo ebe kowo emwa then na me sa I mean sika ahimpo na because a car me boy no I don't think say and I mean so her me interview now I don't think say me ka say me pesika we interview ni ya so me kan and say me ho to me na manye ye kura me pe because I was traumatized me nkwan so na mete me na eye me say me bewu okay me na me nkwan na ehia me man ka say obi ambre me ska me se so obi wo ho a obe onim e bia wa experience de ye me ne pen na say bi obe hu yare kura because I wanted to know what I'm dealing with if it's a me call hospital me just can me ye we almost so mu hu hwe nti afi na me say obi na eye me di chini me call pastors ho me nkwan sorry so me yare nkwan na me nkwan sorry me chini pastors me koha okwa obi betimi aka cho say yato wadru ene omo ka say yato madru de bebe but say o your spiritual father na utimi hu say yato madru utimi ka chem say o ebi obi yato wadru na wa hu nipa kora wato madru no and na wa ntimi anso yare na no a I don't know why I'm supposed to believe you so utimi hu say yato madru so utimi so ano eti uka say wachini bibre no okwa konfo ne abosomfo nso so makọ bokina nyina akwaji nduro nyina okay edan bi amakọ de da mo bokina na ya sensam watwitwa nkokọ ne ndwan ne mponche ne ade nyina kraman se mama ya fafa ni makọ ye kuro makotwa kraman ne ade last sem san ko pie mo India nyina makọ India nyina aba na kana me de ko India ne bi na Ghana for homade mami no it is high India trip no why na so wasen a utimi so ko hwe o yare no wo sheda ko India so ko before and minister be na show wasen a church as ticket in why na catch you it's alleged edit how why na kai it's alleged Efya set sa kwa nyame nhira no why ade papa mitene so amasole etuko India na ukohwe mu ekosi sei uhuye me call ye no omo kira omo se me spine once na se me be ye kese boni bi sisi amama lucy weight kaka first no hu me as me bloating be ye kese pa intina almost say fat bi na emi am spine o me sisi ho okay nto mo yi inti ama we na ama me spine na chia say me the x-ray ni chia wa achia inti no omo ye surgery no but omo ka chem say no e 50 surgery no kwa de mesa kwa koye for probably next week okay it took koye surgery no in Dubai me no India okay what can surgery what tremadrian si bibi so why a BBL no why a tummy tag no because yenim say na woso na ase wetu abom kakra really oh yes all of a sudden just a shape na me be say da be am tubo enye kase bebre but one say they say shape no say na aye na aye fe akono me bo corset ama ohwa ya corset dey say nyina bubi nyina ye brepa na yeti he but one say bebre na eka BBL na efe BBL na efe wakoye BBL Efya dragon akoye BBL no okay afena me be afena wo be ye o kwa fa me di wachi ko say me fe mate me pebi ene mami fa me life no me ko risk me life ne bra me kona bibi anto me ana okay Efya it has yakopon sha so o ba ye no o say ye wani age so abehu me spiritual father e wa ha fact wani age pa ye pese ibisa se edien na uhu yinti ana se edien na wo hunti ya uhu papa ase wani je too much because the emafam no amasisia no I have a problem with pastors ne me so be preach kwa na mbofu so you have a problems with pastors ne ade but I didn't know who my spiritual father papa Thomas because me person o kire ne ma bi mu kire me wow so to me explain ne ma bi kire me na asofo na wanje wo mandi no ah what's what come wachi wo so an obi entimi ankyere wo bibia me nchini sofo bia okay and ye bisa papa you but your papa ha bisa no pacho oh god so yeah where's the pastors ni be a fake there oh yeah Nana yes daddy
ye da nyame ase Bible say ade nyina yem fa ase da nyade emma no me share dan tie mame wo social media bebre okay but I am say yare na o ka ho ase no me share be 2 times okay but I think say brother na obo ne din Abraham no Abraham be mo share odo na be ka ho asem yam say social media so bibisa na senka brother no kra wa dating lady da ana brother no worry lady a enka me pe okay papa se ne sen huntia lady ebia brother no be ka ne ho asem no na ono ni ho okay enti onim se de brother no pe na asem fa by brother no pe lady asem pa okay pa enti the time ana lady yare no brother no ebe kan ho asem mitie ye no ensem no no kan sese yare no ye yare for real nyame besa ne yare okay one no two Efya mpacho utie die Mitie. 2 brother no wo nyansa utie ne kasa o nyansa okay ana lady nso se okọ ne profile no mu na okotie ne kasa ye Ghana for no ye bu aten okay ye wo pie ya wa appearance na oni be pie ne de ajeje o ba se okọ lady ne profile mu na okotie na ono nso wo nyansa enti nka wo mo wo ya nka omba wo nyansa ni okay oh yes okay no kra na me ka chiro 3 say we follow pastor and I say we deep pastor se chia untimi ko heaven da se u follow pastors na wudi u follow asofo na se wudi pastors echi a untimi nko heaven da papa mpacho ne sen huntia wadama what time no ya be fa ni nyina ade ba ko ne se me ma deep pastors echi pa okay I follow pastors pa but I say wo hwe wo ma ye selfish pa bebria wa hwe ya wo yi bonsam a pastors betos oh okay no kwa pa na me ka wala ene so no hwe one mami starting na yin na nka wo pese wo su by story na na wo beka no ehu kakra won tem okay nti wagya bi wo ho asam na wo beka no na nka wo pese wo su no de bema na su no de bema na wira ho no wagya won tem okay pacho utie me pacho good one thing is say yamfa yare ni agro enti se no kra ye ade e bema ono wanye sika to no botoma na ade no mafutu a metumi di ama no se yare de yamfa ni agro enti anda se wo yare ana wonyare ana bibi no so the best social media ne nipa tudi na chi a he ya do nipa do no enti na nipa betu adi na chi okay anya de obenya okay pacho so what ya say enti one thing ne say wo kasa sesia no na o kasa bi a wo sheda prane say o pese o de yare ne ye obi a papa mpacho nyame na me kan the social media ono ankasa cry away yeah enti me no allege me masema ametumi aka kire obai ni say okay ahonhom wo ho wiase we ye hu pa ahonhom wo ho nti bibia wo kan wo social media na platform bi so a e wo se wo hwe ade a enya effect sunsanso wo so that wo so okay but what me ase two di obi aye tia no wangu okay what ase nti saa niema no e wo so wo yi free ni mu ntem okay na aboa no okay pacha what ase one night bi na me tie no okay na abo be se 3 o'clock okay anajo ahomache oh ahomache wow
enipa na gay yi ne kasa no enipa no wonyansa ma ensem enipa no ka kira no man no yam say friend don bibi o America ho be nipa no ensem ano ka kira gay we no bitie ya fa mu aba say no brother na adwe mu do okay na brother no so wakasa no wasan asere wakasa no asere batasem no wakani nyina ya aba emu do okay baby a sister wadu sisi ya no bibia ni ho akachire okay bibia ni ho aseye but say dia ye na ye ne ya na mfiri ni mu a e din se obeforo dia ye no dia ye na che abra no usha ti se mfiri ni mu a sabre ya wanyi a ebe ye din se obeforo akoba bia esodu yeah okay daddy patro ni di mu a mesan ba ususia Shoddy bremo kakra na yenja abo afọ nkrato emra Efya mami akwa baby yen na mami mbisa wasem kakra me pese mi mbisa se uni malahan de trash mbisa se ye obeka se wonya se free home bi wano na kasa dim kosi ye enti bete se na wo so wonya ye de trash alahan I still stand to correct about the name is alahan I feel later no ye hunyi nsem bia pim and now we can say boga bi boga and also a plan me enti say 1 hour plan and away said okay we have we no so a we ya we no said there na nkofo ka say one kasa na one creative one day because near minim ni say ya we dey en fancy but esuno bia na brabo da bia me ka say esuno bia ne anche da ne trim ebi dey 1 gig 2 gig 30 and so on but na yen hwe obi a wa wo be ka asa wo yare later ye hu say wo a club wo so sa ska bi wo be try sika wonya inti so obi o yare na at least me mete ho a na wo so wo yare a die na me ebe mama Philipiti ama for we yare na wo so wo yare and na wo yare o tena wa ko club wa ko sa ska wo try about ska inti ebe de na nkrofo nka say asa wa bra bona nkasa wo no it's about nkrofo kasa you don't know what you want ebisa wunim ne wo pe ebisa asa bra bona afoforo asa you know me particular word be I may use I may hetel oh no me did say ye nyina ye nua and sometimes ye gina fidie we so ye sua de because ye so obi efum twa so obi fum kuma wo so fum twa and those the order no onim se ebia wotia de owo achire bingu ne Papa obani so answer questions na kikino no mind you call am friend you no Shoddy ya butre manu no kakra Efya tobo Shoddy aya samo so pacho mitio enti yenina de bia de ba ko meti ha won Efya yoni minimi wasamankase free asamankase to akra ha to da koma mabra papa wo de yin bo de wo so nya obi o wotimi nya obi ma o chips bi mpore wa ye ni e fa aduane wo fom yoni minimi what I say enti me de fapim bi si mani so and then me pese me misa o opon wo yawe no wa waka say die na obeba me agye adi die na obeba me agye adi say ampa Efya yawe na nya yawe ana say e bi ono ankasa e na plan na yawe die na mesu everywhere because so obi kaso yawe a meti hey e bia boss lady me aka cho say me yawe okay ne me yawe no go hu na me nam club me shenta de me yen me dress e two person o chere say na ne ye bi after say obema ye hu say oyare ohiamwa ne ade ye moa no after say ye boa ne wie ye no actually na ne ye bi anchile wo bia because me ye kan ye e wa the party bi ye cry ye discuss okay ama me back na it was later answer me colleague am ni ye obi a and afa video ni bi background afa mi amada afa mo fra me see me video
My packing is hands have me who's idea. Okay. Me pacho manini anoma wadaruma so my ebusia for madaruma enche be phone lines no na I wafre na odi wadwinche. Efya so mama dey try ho no ate. Okay. Pacho ebusia ma yin try ho enje aboafo nkrato enmas. Ebusia for me mo akwa ba biem e de mobile experiences in life jumedi a wani egusu me dofo hwe screen anim na fa telephone number na da ho no na frɛ na fa wadwenkyere fa brɛ Efya my superstar wadarma Shoddy nsɛm obisawe yeje emuaye Efya pacho bi wano kakra. First of all say okase me yare no na wo defend me in so many ways which I really appreciate. Na me pacho na u defend me say ama me ho nto me dana wadama wa wonim trending news and it Efya so yare o yare ana o yare e dey na twe so yare ti say nipa ba ko be back na ba ko so argument say wa wonim social media trending sane okay because say me catch you say me yare ene na ene no wahu say me ho aye mobo nti no uji me die because my mobo eni da so asa you say asa de me be wu ani enu nti na uji di na say e chena wo hu me na I look active then e chese na yare na enyo no does that mean say eni senka me ho to me nka yare no me fa nko wo mu ana because me can say me yare no unim de me so me ye if you say enya say bia me can say me yare no me to no just like that me tu anamo and I make sure no makop boki na nyina akwakoda edan me kire odan bia makode da mo boki na me ma me kru me nko hoda enso me yare ye me ko ho matu kwan akọ India na India no de nka me ko ye den normally me ko ye den wo India makọ India nyina aba enti se na me te fa akonde a na obe expect say yare no ma me ho nto me ba me guso a me tu anamo na anamo no me tu bi ansa na me de yare ne ba bonti na me kasa no me say se na me nim yare kro ha me say o e bia HIV eye gono eye baba so ka me fa ma bonti I wanted to know what I am dealing with. Okay. And nyame share na me nim say Ghana for do me say even though now of course nyeni pay na na bedo but the way an ankofo show concern edu baby na me am say me yare no me san de me phone to do not disturb because nipa e frɛ wa obi a say we na be frɛ wa ma me yesofo papa ton aduro papa it was too much. Time a we yare ye no wadama yare ne ba sa no hospitals ben na wo di kan kore. Oh mema wanu sikra makọ starting ankasa no namness no me de start wo Tantra Community Hospital opa akọ me fo dada ho okay ko me area mo ho kwabenya okay ho no video na nanka me ya che osisi a na ho de me kọ ho afa edu ba bi kra na me kwa o mada na me nanfofo me kọ no minim say yare na me de kọ no o mu ntime nsa me yare but me tifia na me suru Efya mpacho so ma me wadama hello. 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 Hi. Hello. Hello. Udini baby I will feel free. Efya Orlando. Pacho Efya Dragon from no mano. Na ni yare no ensu nyame ye. Nyame be enye be nyame san yare. Nyame be san yare. Why? Pacho yati ye das. Ano mano 89 last number. Me pacho you. Ye de be mano. Eni na wa ba be sponsor experiences in life show no so amaye. Why? Nyame nshra. Enti abra na oyare na osu se obi na aba odua ana se na osu se ye den na eye. Yeah, at some point there because me matu anamon sa 1 year. Okay. Makọ hospital. Enduru egum de se na me nim sam baby sam yare na sam anka me di nduro ni bai. Okay. Afedu baby na nduro no me hu de me nom. Nti si akwa me ho nto me ba ma ja nduro ni no because edoso. Me no mundra ma afede me na ma na makoma. Ebo sei. Nti afede ma hu se no nduro no emwa me. If you say of course me come akwa me masum emma me kakra. Yeah, hello. 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 Hi dear Udini baby I'll free. Good evening. Good evening. Hello. Hello, good evening. Udini baby I'll free. Pacho lower TV setting why? TV no lower. Pacho malowa. Ah, yetio. Pacho me di dine same ya me kase feel. Pacho yetio wadama. Pacho me feel to sing go ponse. Sister no san yare. San yare na ho to no onne na. Okay.
Ready in some program amoya. Nyankopon sha. Ready come. Yeah, that's a pa. Yes. You. Shoddy, remember also na fe yakọ papa so edwumadi na nchedi be ye de be wiye. Nti na ubisa Efya Dragon say obi oyare. Na ade be che na nam club asese club video na kasa no. Yeah. Midi kan ye sa video no. Me ba cho wada ma so mame. Yeah, hello. Hello. Hi. Me ba cho udini baby a wo free. Hello. Me pa cho udini baby a wo free. Mo fra na ani die mu a mo lowa mo TV set ni volume no. Me pa cho mo lowa na kakra ma yen why. Udini baby a wo free. Okay, sure. Shoddy, yeah, Brenninti, me pa cho. Na ubisa questions bi me pa cho em say hon one thing ye. Na fe on kasa na club video no. Me ye ansana. Me de yare no kreba bont ni nyina that day na kasa na me yes video no. Na me yare pa. Yes, you know something. Yare na enye ade a issue. E na me kasa sisi a me ho nto me. Surgery no me san kwa nyame yadoma next week me san koye. Enya ade a issue. Enu ti na eye bi mo say ato medru no because wo me am say yare for. That time no kwa na me ye kese pa. Wo hu hwe but edu anajo a me na menim de me film and sa club video asama okay me po me tanko club eno na ye madam for birthday me ne ye birthday ni bom ene ye nyina ye ka bom and okọ mad club that is what they do there omutuska inti no nkofo ameme ne omonam eno omutuska na me se da bi dia fa mani so abrabo mint na ho hwe mo ma mo tuska ngu just like that abrekwa me ni mo nye se bi a nipa hu no me ni omo nyina na table so na me se da bi that day me se sa be 5 stars me di bi fill gas me di bi ye niam bebre aha do you understand it's now so say obi a oyare yare abo adofo suma wo ekomwa eye wadoye na ade be che anase meka say within a short time papa na wakokra club manokra from fanch wakok club na ase u success ase wani age just the whole thing no na make say star video ni before come me page I be who say video ni before crans na me dey yare ne ba bontin before and even if after mpo dem pese me busa ne say me yare a ma me ho nto me ana because they no obi e rehye ne say me ho beto me because na social media for some obi a Nayas me ho nto me okay me ho nto me but then e chese wo ho nto because o kasa no o se wo yare no e wo sisi but o bayi we miemi akoset nim corset ne de ma me hospital me koy ne de ma me se corset na e ball no o spine ti corset no enye sanka mint na se de amatena yo ka je se me gigi dem but ye hu ne se corset na e ball no so e ball se ebia ebema beautiful shape enye for o spine no me ankasa de corset kwa de me mpe me bre pa but me ye nyina so ye nim sese wunya akwanhia wunya accident ana se bia wo hwe form ana bibisa e na wo spine etimi ye oya e ba ne sen e na sa spine no etimi Nayas me dwene ho kra me ntiase okay enti na me kan say yes me call India no asama doctor ne ka chere me say ese me lose weight na fat and a spine but x-ray ni dey wo ha video but permit me dey chere mo no mo dey atoso no ma hwe wo be hu say spine na you say a shift ono dey permit me dey ama mo sisi na mo dey atoso pacho wada ma yenko daddy pacho wada ma obabai asembe na obetumi aka chere abrai di jumedi eberi ade ba ko ne se nana yes daddy social media no da ho no ayo mindful for us no okay nti ukoswa aya na esu yehu okay ba said ye wo ka no woje na chinyi a enye yi okay na ono ankasa no wutie ni kasa mu a anigye wo nafa okay nti so yare kra no abo modern so de call crab a so okoje nani okay nti eno de ye ono anso ne line no okay two de me meka na se so yare na no ho nto no anyame betimi ama no ho ato no amen o se aka 1 week no akọ Indian okay so akọ hwe no ho but Oma onyankopon brem what you say try metimi na to bed for 3 days okay yare ne beyira mesi metimi na to bed okay for 3 days okay. say higher Angel TV okay
Papa so betimi ne watu nchia for 3 days. Open it. Kasa ne nye complete. Ye beto for 3 days for what? Okay. Ye to seden na aye den 3 days ni brade ne besi na mpese me. Say no ho beto no. Wow. Ijan say India na Kwan be so mpacho. Ah, kwan be so. Dia here ne say no ho aton ana anya na ho ton no. It's one hour ma me ho ato me ana. Na ne na ma ha me ho kura nkoboka. Ah. Uji nyamedi. Sana papa dia me kira ne say. Ono na damfo ana ya Abraham ana anya me sa. patron. Ana Abraham friend Ghana fo asofo nyina. Okay. Ana o ka kira o mo say. Yesu mansuo da ne nsa. Enti asofo so mansuo da ne nsa. Okay. Na damfo ne Abraham ana anya sa. Yeah. Ana me say o say o yare. Say ya no kreso o yare a. Aka 1 week no otu kwan. Mama ne 3 days na no ho ato. So o pa. Menye ne hwe. Onye ne hwe because of yenti o de be che. Anya wonti o. Be se menye ne hwe ne ho beton. Ho beton. I believe you, Papa. Wow, Efya. De papa aka no. Be pacho. Oji tumana. Onje ntumo ho. Papa, kwadama o se onye ntum se obema no ho ato no 3 days. Za. Ai. Arenti no onye ntum. Papa on net ho. Me di uchim se de be ya obeye de obetimi aye no na mabeji wadi. Mitimi nje won disa because de wo kan de mate abre. De me kira ne se. De me kira ne se. Kosua ba kosi kura menye ni. Okay. Papa, me pacho ye bre no aso. Me pacho fa o telephone number. Pacho she o camera nim na fa o telephone number etudwa se obi pese ofrewa. Sa Me pacho. Na me dia me number pa dia so wa winim say ya me fan tudwa. No kre papa we dia me so me fa number tudwa mai. die. Ade ba ko aya me ba ha me fa me number tudwa ne se nyame na asoma me ampa o de o ma be ko heaven se me nkasa nchire o de o mo be ba. Ade ti na o se me de me number tudwa sa. Me ba me fa me number tudwa. No. So o ti me asesa. Se nyame na asoma me ampa. Ono ade wo mo apɛ no bebre me. Papa mpacho so mami ebusia for me pamocho papa number is 0550 1303 ebusia for pamocho number ni 0550150399 0550150399 Efya me pacho nsema ya kenyina wafu 2 seconds fa ma the osho na in wrapping up Efutu ai ana uni efutu biya de mo biya mom na me here futu. Okay. Enzo bi futu bi o de mama me dia na me ni futu ni mo bi. Ni futu bia. Sa. Obi anya de no ho beton. Obi anya de no ho beton. Okay, Shoddy, o final ways. The America try Efya ni say, me hu ni say e bia de awafa mu ni nti e ba na nyame mu a. Na ho ye mre, onji nyame, onji asofo no dodo na e. Okay. Metena say because ni sunu e bi o mi mu. Oni mini me say asofo dodo na me sheba he ba me gidi say de wakom inti na urgency ba de ameka twa mini ane say nyankopon wo ho di nyame di nyame di wo inti de ameka twa wa me di beja wo kwan ne say me sra wa ni di mu wonti mi nka say bia sofo we nya papa na we nya papa nti ye de besai wo mu nyina anya ye wo ba ko bi wo Ghana ha oye papa e wo titi because me papa me spiritual father there me jini di pa okay me pamcho papa pamcho me da mo ase nyankopon ye brani nti papa nyankopon wonhira papa ma me ayie no ya me ya adoma next week ye ba be ka ho asem nyankopon hira yeah abusia aha na ebre no ebe makwan na ye di dwumadie no ye di esi onyankopon wonkoso wonhira bibia seda ne da munya bre na mo hwe me pa choko YouTube Nayas 1 TV YouTube Nayas 1 TV me pa cho Angel TV ai bomodin anako hwe me dofo se opese oboye chido ma ye telephone number no na egu o screen na se dwumadie bia udi a opese obabebo ye chido mo no me pa cho frey na fa ade bia oton bia fabre na se kese enko enfama aboafo a da ne da won eso yasen papa me ba cho yankopon won hira nyame hira Shoddy Efya my superstar yankopon onkoso hira pa se to nsa frɛ wa ba cho obai ebusia aha na bre no be makwan na ye de dwumadi
yedi esi da Sunday yebesan ehye bi pepacho wanya bre no anhwe ne na ukuada 4:30 pomodi anahwe repeating Angel TV papa number name or your spiritual father. I'm so happy,